Iyi mwumva ni radiyo ijwi rya Amerika. radiyo ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi shortwave kuri metero 19 na 22. Mu Rwanda mudukurikira kuri FM 88 n'ibice bitatu ya radiyo Inshuti ya Bose no kuri FM 104 n'ibice bitatu ya radiyo Ijwi rya Amerika. Aho mu karere ka Kisoro muri Uganda mudukurikira kuri FM 88 n'ibice 9 ya radiyo Ijwi riyobora. Muri uyu mwanya muri kumwe na Eugenia Mukankusi, ndabasuhuza mwese kandi mbaha ikaze mu makuru yacu y'aka kanya. Amakuru hirya no hino ku isi n'ibiganiro bya radiyo yanyu tubategurira tukanabagezaho turi mu ngo zacu kubera ingamba zo gukumira icyorezo cya virusi ya corona. Icyo cyorezo nk'uko namwe mubibona iwanyu gikomeje kugira ingaruka. Icyo cyorezo rero cyatumye sendika y'abarimu bakora mu bigo by'amashuri yigenga mu Rwanda isaba Minisiteri y'Uburezi umwarimu cyangwa abaduhagarara adashobora kubona airtime kugira ngo dushobore gukomunika kuri urwo rubuga. Uwo ni Bwana Abdon Faustin, umunyamabanga mukuru wa sendika y'abarimu bakora mu bigo byigenga mu Rwanda. Mu Burundi ubwicanyi n'ifungwa ry'abantu biriyongera mu gihe kwiyamamariza amatora ya perezida, ay'abadepite n'ay'abajyanama b'amakomine bikomeje. Duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Serwakira ikomeye yibasiye igihugu cya Philippines kuri wa kane, guhungisha abantu babarirwa mu bihumbi basanzwe mu kato kubera ikiza cya COVID-19 biragorana. Geoffrey Mutagoma nibyo atubwira. Serwakira yahawe izina rya Vongphong yibasiye intara ya Samar iri mu majyaruguru y'igihugu cya Philippines, yari ifite umuvuduko w'ibirometero 150 ku isaha. Ibiro ntaramakuru by'abanyamerika byatangaje ko Guverineri Edwin Ongchwandi wo muri ako karere yasabye ko ibyumba by'amashuri bihindurwamo ubwugamo ku bantu barenga 80,000 bakuwe mu duce two ku nkengero z'inyanja basezwe heruheru n'iyo serwakira. Aka gace gakunze kurangwamo inkubi y'umuyaga n'imvura ikomeye kagerwaho na serwakira zigera kuri 20 buri mwaka, hagakubitiraho imitingito n'iruka ry'ibirunga biteganye nako. Serwakira Vongphong niyo ya mbere ishegesha igihugu cya Philippines muri uyu mwaka. Biteganijwe ko iri bukomeze yerekeza mu majyaruguru ashyira uburasirazuba ahari imijyi ituwe n'abantu benshi harimo n'umurwa mukuru Manila. Ishobora kuzava muri icyo gihugu ku cyumweru. Hari umwuka mubi hagati y'Ubufaransa na Venezuela. Paris irarega leta ya Perezida Nicolas Maduro kwibasira ambasade yayo i Caracas. Inkuru tubaza Thomas Kamirindi. Leta ya Maduro yakasa amazi, amashanyarazi na gaz mu rugo aho atuye rw'ambasaderi Romain Nadal w'Ubufaransa i Caracas, umurwa mukuru wa Venezuela. Maduro arega ambasaderi Nadal kwivanga mu bibazo bwite bya Venezuela. Ubufaransa bwamaganye bwivuye inyuma ibyemezo bya guverinoma ya Maduro. Mu itangazo yashyize ahagaragara, umuvugizi wungirije wa Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'Ubufaransa Olivier Gauvin avuga ko binyuranyije n'amasezerano mpuzamahanga y'i Vienne agenga abadiplomate na za ambasade. Naho Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'Ubufaransa Jean-Yves Le Drian yahamagaje byihutirwa ambasaderi wa Venezuela i Paris Hector Ricardo kugira ngo amuhe ibisobanuro. Ubufaransa ni kimwe mu bihugu birimo Leta Zunze Ubumwe za Amerika bitemera ubutegetsi bwa Perezida Maduro nyuma y'amatora yateye impagarara zikomeye cyane muri Venezuela mu 2018, ahubwo byemeza ko utavuga rumwe na Maduro witwa Juan Guaido ari we wayatsinze. Ndetse mu kwezi kwa mbere gushize, Perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron yakiriye Guaido nk'umukuru w'igihugu i Paris mu ngoro ya Elysée akoreramo kandi abamo. Byongeyeho, avuye mu Bufaransa asubiye iwabo, Guaido yasanganiwe n'abadiplomate b'ambasade y'Ubufaransa ku kibuga cy'indege i Caracas. Aba badiplomate bavuga ko byarakaje cyane Perezida Maduro wa Venezuela. Icyizere cyo kumvikana hagati y'ubutegetsi bwa Afghanistan n'umutwe w'abarwanyi b'abatalibani kiragenda kiyoyoka. Ubushyamirane hagati y'impande zombi bukomeje kwiyongera. Inkuru nayo mugezweho na Geoffrey Mutagoma. Umuvugizi w'umutwe w'abatalibani Zaibullah Mujahid yigambye igitero cyahitanye abasivili 5 gikomeretsa abatari bake harimo n'abasirikare 5 mu kigo cya gisirikare kiri mu mujyi wa Gardez mu ntara ya Paktia. Zaibullah Mujahid yavuze ko cyasubizaga amagambo ya Perezida Ashraf Ghani wa Afghanistan atangaza isubukurwa ry'intambara kuri uwo mutwe. Umuvugizi w'ikigo cya 203 cy'ingabo za leta Aymar Khan Mohammed yabwiye Ijwi rya Amerika ko icyo gitero cyagabwe n'umwiyahuzi wari upakiye imodoka yuzuye ibisasu yahuranye urukuta rw'inyubako barimo.
Iki gitero kije gikurikira ibindi bimaze iminsi biba muri icyo gihugu, harimo igiheruka kugabwa mu bitaro i Kabul mu murwa mukuru yihitana abantu barenga 50 harimo n'impinja. Imirwano hagati y'impande zombi yari yahagaze nyuma y'isinywa ry'amasezerano yo kurangiza intambara yari yashyiriweho umukono i Doha muri Qatar mu kwezi kwa kabiri hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'umutwe w'Abataliban. Barakoze Geoffrey Mutagoma na Thomas Kamirindi kuri aya makuru havugwa hirya no hino ku isi. Nshuti banywanyi, ni kuri radiyo yanyu radiyo Ijwi ry'Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Turi no kuri Facebook no kuri YouTube VOA radiyo yacu. Mwakurikira kandi ibiganiro byacu ku rubuga rwa internet kuri wa3.radioyacu.com. Mu kanya turajya mu karere k'ibiyaga bigari by'Afurika. Amakuru yo mu karere tuyahere mu Burundi. Ibikorwa byo kwiyamamariza amatora birakomeje. Ijwi ry'Amerika ryakurikiranye uyu munsi Agathon Rwasa w'ishyaka CNL mu ntara ya Gitega na Domitien Ndayizeye umukandida wa Kira Burundi aho yarari mu Kayanza. Inkuru dushyikirizwa na Desire Hatungimana. Imbyino n'intambo zinyuranye nizo zasamirana bugendana aho Agathon Rwasa yari yagiye kwiyamamariza ikibanza cy'umukuru w'igihugu. Umutekano wari wose aho Rwasa yiyamamarije. Mu ijambo ryiwe yagarutse hanini kunyuruza amatungo y'igihugu kugira abantu biteze imbere, abandi bariko baracinyizwa. Rwasa amenyesha ingene azotuza mwe nabo bantu. Nuko leta yo kubaka amazu, ayo mazu abayakeneye mu bakozi bayo ikayabapangisha, mugabo mu nzira yuko azoteba akabegukira, icyo bita mu gifaransa système de location vente. Twizera yuko muri icyo gihe akaboko gabanuka, kuko nimba benshi biba kugira ngo bubake amazu, icyo gihe ako kazi yoba afise garanti ko aho hantu naho ahapanze hataramwegukira, mu gihe azoguma mu kazi kiwe akora neza, aguma ahembwa, atera imbere mu kazi, impera n'imperuka iyo nzu izogira gute, izomwegukira. Uwo mukandida wa CNL amenyesha kandi ko azokwegereza ubutegetsi abanyagihugu. Muri programme y'iwacu nuko amaprovinsi azogabanuka n'amakomine akagabanuka, mugabo bijya bavuga ngo kwegereza ubutegetsi abanyagihugu, tugatunganya ku buryo ibyo umuntu ashobora kurondera mu bushikiranganje byose ashobora kubirondera ku rwego rw'ikomine, ku rwego rwa province. Ni ukuvuga yuko abakozi muri province cyangwa mu ntara cyangwa hari hasi muri komine bazoba kumbure baruta abariyo uno munsi, mugabo bafise ubuhinga n'ububasha bibangabangana n'ubwo hejuru gushika mu bushikiranganje. Ahi bugendana rero kiretse ku bunywero n'amabutike vyari vyugaye ku itegeko ry'abajejwe intwaro, ivyatumye abanywanyi ba Rwasa babura aho bivunira umusase. Barashima ko ibikorwa vyagenze neza atawubariye ugwara. Mu ntara ya Kayanza naho ku kibuga cy'umupira w'amaguru Igatwaro hagati mu gisagara ca Kayanza, intara Domitien Ndayizeye asanzwe avukamwo, abantu bari baje kumusanganira ku bwinshi. Ijambo yashikirije ryashimikiye ku rukundo muri vyose na hose. Bene data mukore mukunda igihugu cyane, mugakora mudakunda igihugu cyane, mudakunda Uburundi n'abarundi. Iyo niyanye ndamuvano yuko umuntu akora yuzuza umufuko wiwe akibaza yuko na mwene waba Kenya. Iyo niyangendo abantu baza bavuga ngo muri bipinga. Iyo niyangendo ituma dufise bene data bari hanze baheze. Birakenewe yuko bari bene data bari hanze, bari abarundi bari hanze bataha mu gihugu cyabo. Ni ngombwa bategerezwa gutaha, kuko kubarekeza hanze ni kwa kwibikira ikara mu gashamba, kandi hanze indababesha harabishe. Nico gituma rero nashaka gusaba ushimitse yuko dukunda iki gihugu cyacu, kuko niyo ngendo nyamukuru ituma dushobora kurangura ibikorwa n'umutima utekanye. Emutimuzi mu ntara ya Bujumbura, Gastosi Ndimwe wa Iprona yashimikiye cyane kukunagura amasezerano yarusha, kandi akabemera ko azotwarira bose mu gihe baramuka atsinze. Abarundi bakeneye gusubira kubana batinubana,
ibyo nicyo twifuza mu Burundi. Mu byerekeye bya politike umugabo w'adasigana iprona nimwawuhunda amajwi kuko twifuza amajwi y'abadasigana n'ay'abarundi bose, kuko ntituje gutwarira abadasigana gusa, tuje gutwarira abarundi bose kugira twereke ubudasa bw'indi migambwe aho itwara igatwarira abo muri iyo migambwe gusa. Tuje gutwarira abarundi bose kugira ngo dusangire ikivi, dukute ikivi, tuja mu nzira y'iterambere. Leonce Ngendakumana aserukira umugambwe Sawanya Frodebu yari muyira mu ntara ya Bujumbura. Francis Rohero nawe yamarije mu ntara ya Mwaro, na Evariste Ndayishimiye umukandida wa CNDD-FDD akaba yiyamamarije mu ntara ya Bubanza. Ikibonekeje nuko nkuko vyabaye mu Rutana na Makamba aho umukandida w'umugambwe uri ku butegetsi aciye amashuri uwo musi ntakora. Desire Hatungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika. Desire Hatungimana arakoze kuri iyi nkuru. Ku bakunzi ku banywanyi b'Ijwi ry'Amerika ndabasuhuje hano i Washington. Kubera ikiza cya virusi ya corona kimaze kuzenguruka ibihugu byinshi byo ku isi, radiyo Ijwi ry'Amerika yahagurukiye kurinda abanyamakuru bayo. Muri iyi minsi abanyamakuru bacu hano i Washington barakorera mu rugo, n'abanyamakuru bari hirya no hino ku isi badutarira inkuru twabasabye kwigengesera. Niyo mpamvu hari ibiganiro byinshi muzasanga ko byahindutse, cyane cyane ikiganiro muri Isanga. Ntitukibagezaho ikiganiro gishya aho mubasha kuvugana n'abatumire bacu mutanga ibitekerezo cyangwa se mubaza ibibazo uko mubyifuza. Muzatwihanganire, iki cyorezo nikirangira tuzakomeza ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe. Namwe kandi mukomeze kwirinda, kurengera ubuzima bwanyu, ubwabo mubana n'abo muturanye. Mukomere cyane. Tuve mu Burundi twerekeza mu Rwanda, aho sendika y'abarimu bakora mu bigo by'amashuri yigenga isaba Minisiteri y'Uburezi gukoresha amafaranga yajyaga yifashisha mu burezi muri iki gihe amashuri atagikora, ikayahemba abarimu mu mashuri yigenga bugarijwe n'ikibazo cy'imibereho mibi. Inkuru ya Sumita Kaboyi. Iyi sendika ivuga ko ibigo byigenga bisaga 60 aribyo bimaze kubatangariza ko byahagaritse amasezerano y'akazi kuva mu kwezi kwa gatatu nyuma y'aho leta ihagarikiye amashuri kubera icyorezo cya COVID-19. Ibi bigo bibarura abarimu basaga 900 bose ubu bugarijwe n'ibibazo batazi igihe bazabisohokeramo. Bwana Budoni Faustin, umunyamabanga mukuru wa sendika y'abarimu bakora mu bigo byigenga, yabwira Ijwi rya Amerika bimwe mu bibazo bibugarije. Ibigo rero bindi byinshi dufite bahagaritse kwezi kwa gatatu bahemba batanga n'amabarwa. Tuvuge nk'uvuga ati dushesha amasezerano cyangwa duhagaritse amasezerano kugeza igihe COVID izakirira. Wakwicara ukibaza niba koko yahagaritse amasezerano cyangwa yayasheshe. Uwanditse nk'uko nko kuvuga ngo COVID igikiza nyamara imyaka 2 so umukozi itegeko ryemera n'iminsi 90 ushobora gusubika amasezerano. Igihe cyo birenze rero wagombye gufata umukozi nk'utakiri mu kazi. Abo ni ibigo bigera muri 30 byanditse gutyo. Ibyo rero ukasanga nabyo binyuranyije n'amategeko. Hari n'ikindi kibazo ahubwo turavuga ku mushahara baranashonje. Ubu rero ingaruka zabyo nk'ubu ntidushobora no gukomerera uko twashyizeho urubuga, ariko ugasanga umwarimu cyangwa abaduhagarara adashobora kubona airtime kugira ngo dushobore gukomunika kuri urwo rubuga. Bwana Budoni asobanura ko ibigo byibumbiye muri sendika yabo birenga 1000 kandi byinshi byamaze gusezerera abakozi babyo nubwo kugeza ubu babarura 60 gusa. Uyu muyobozi akaba ariho ahera asaba Minisiteri y'Uburezi gushakisha icyo yakora ngo aba barimu ibavane mu gihirahiro. Minedik ubwayo isanzwe gufite ingengo y'imari navuga ubu ngubu itarimo gukora. Nk'aya mafaranga bajyaga batanga kugaburira abanyeshuri n'ibindi ku bigo bagira nibura bakishyura icya kabiri cy'umushahara. Icyo kigega nacyo cyaza kikunganira umukoresha ku buryo umwarimu agumana umushahara we. Igisubizo nta kindi nuko bahembwa. Bashoboye guhembwa bashobora kubona icyo bafungura ariko bakishyura n'amazu. Gusa twebwe ubu ngubu turimo dusaba nuko nabiriya bigo bifite intege nke wenda bitahemba gukorera mu kwezi kwa mbere. Leta ntiyashyiraho icyo kigega nibagoboke guhera nibura muri uko kwezi kwa gatatu kugira ngo bahembwe. Abarimu mu bigo byigenga bemeza ko bahagarikiwe imishahara yabo kuva mu kwezi kwa gatatu, bakibaza uburyo bazageza mu kwezi kwa 9 batarongera guhembwa. Abavuganye n'Ijwi rya Amerika baravuga ko ubuzima butaboroheye. Twebwe ntabwo tuzi ibyo ari byo, urumva nkanjye nkubonye utangiye abandi n'abandi mahitamo nasirumva umuntu wari umaze wenda imyaka ingahe nkora nigenga ku buzima
ntabwo byoroshye abona mba genda uraraguza mana ikintu cya mbere kitugoye dufite nyine abantu dukodesheje urumva n'ubundi barifite materiyeri zanjye gusa umuntu we yazindikira n'indi ikindi kubona icyo kurya nyine nabyo bizatugora pe ntabwo leta wenda yigeze ivuga ngo abarimu bagire icyo bafashwa reka. Kugeza ubu leta isobanura ko abarimu bayikorera izakomeza kubahemba ndetse no kubaha amahugurwa muri ibi bihe amashuri adakora. Ikibazo cy'abakorera amashuri yigenga leta ibasaba kuyoboka ikigega cyashyizweho kigamije kuzahura ubukungu bwashegeshwe n'icyorezo cya COVID-19, icyo kigega kikabasha kubagoboka. Umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Uburezi Madame Irere Claudette, abo mu mashuri ni nabo ntekereza ko bagize ikibazo cyane muri ibi bihe. Turabizi abenshi baratwandikiye abandi baraduhamagara, gusa hari ikigega leta yashyizeho abikorera ndetse bari mu mirimo y'ubucuruzi ndetse n'ibindi, by'umwihariko n'amashuri yigenga yemerewe kuba yajya gusaba ubufasha muri icyo kigega. Ubufasha rero twifuza ko basaba ndetse tuzanabibafashamo aho bishoboka, nuko ubwo bufasha bazabwerekeza mu gufasha cyane cyane abarimu babo. Yaba abarimu cyangwa abayobozi ba sendika bose bagaragaza ko mu gihe nta cyakorwa ngo abarimu bo mu bigo byigenga nabo babashe gufashwa bishobora kuzagira ingaruka mu burezi mu gihe kizaza. Ingaruka ni nyinshi, nk'uko umwarimu wamara amezi 5-6 adahembwa, uburezi ntacyo bwamumariye, abonye aho acuruza n'imboga n'ibyo yajyamo kurusha kuba mu burezi. Ku itariki ya 17 z'ukwezi kwa gatatu nibwo hafashwe icyemezo cyo guhagarika amashuri kubera kwirinda ikwirakwizwa ry'indwara ya COVID-19. Ku itariki ya 4 z'ukwezi kwa gatanu ubwo leta yafataga umwanzuro wo kugira ibigo bimwe na bimwe ifungura bikongera gukora, yanzuye ko amashuri yo azongera gufungurwa mu kwezi kwa 9. Gufunga amashuri byagize ingaruka ku barimu n'abandi bakozi b'ibigo ku mashuri yigenga, kuko amasezerano y'akazi ya benshi yahise asubikwa, kugeza ubu bakaba batazi ikizabatunga kugeza mu kwezi kwa 9. Asumta Kaboyi, Ijwi ry'Amerika, i Kigali. Asumta Kaboyi, urakoze. Iwanyu mu ntara. Iwanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa ahanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Iwanyu mu ntara na karyo Ijwi ry'Amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose. Iwanyu mu ntara n'icyanyu. Tuyagire mwisanzuye ku Ijwi ry'Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva isaha 7 gushika isaha 7 n'igice z'umutaga. Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara. Turacyari mu Rwanda, abahoze batwara abagenzi kuri moto mu mujyi wa Kigali babwiye Ijwi ry'Amerika ko kubaho bibagoye cyane mu gihe bo batarahabwa uburenganzira bwo kongera gukora kubera icyorezo cya COVID-19. Eric Bagirubusa araduha inkuru irambuye. Ntabwo tugisuhuzanya ni gutya. Si mu nzu z'imyidagaduro cyangwa se inzu berekaniramo filimi zizwi nk'agasobanuye, ahubwo ni mu icumbi ry'umwe mu batwaraga abagenzi kuri moto mu mujyi wa Kigali mbere y'umwaduko w'icyorezo COVID-19 ku butaka bw'u Rwanda. Umuryango w'abantu 5 bari imbere ya televiziyo barihugenzereza ku gasobanuye. Sanze ndi mu rugo nyine no kubandi kuri filime no kugira ngo bwire umuntu kuryama barabirambiwe. Ni mu gihe ibyumweru 2 bigiye kwihirika, leta y'u Rwanda yoroheje ingamba zo kwirinda icyorezo COVID-19 igakomorera imwe mu mirimo igasubira gukora mu mugambi wo kuzahura ubukungu bwazahaye. Moto, amagare n'izindi serivisi zimwe ziri mu zitarakomorewe mu rwego rwo kwirinda ikwirakwizwa ry'icyorezo, ariko moto n'amagare byemerewe gutwara imizigo bikayigeza kuri beneyo. Uyu Duhimbye Mugabo avuga ko gutwara imizigo nabyo yabigerageje ariko akabura icyo atora. Yahisemo ko tumurindira umutekano. Nubwo bavuze ngo moto zemerewe gutwara imizigo, ariko ndakubwiza ukuri uko moto zanganaga muri uyu mujyi wa Kigali, uzi ukuntu zanganaga nawe barazirebaga. Nakije moto njyewe njya Nyabugogo, naparitse moto, hari uwari wambwiye ngo umuntu ngarazinduka ngo kayagiyeho kareza saa 11 ku bwarinze bigera
saa 5 harabona n'uwo muzigo wa 500 wenda mwana unajyana mu mujyi. Reba rero no kubona esanse ngo bari ikibazo. Muri ibi bihe serivisi zitari nke zakomorewe, ubutegetsi buvuga ko nkeya zasigaye zitarakomorerwa abazikeshagaho amaramuko bazakomeza gufashwa nk'uko byakorwaga igihe buri wese atari yemerewe kuva mu rugo. Profeseri Shyaka Anastase, minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu, uko niko yabitangaje. Ariko niba tuvuye hari watwaraga moto akaba atarayitwara mu mujyi wa Kigali kubera ko nta n'isambu afite yahingamo ngo nuko yitunga, birumvikana ko nanone muri iyi minsi ibiri tugiye gukorana n'inzego bireba. Ariko ikigaragara cyo nuko nyine byumvikana ko abo tuzafasha bazagabanuka cyane, nk'uko n'imirimo isigaye itakomorewe nayo yagabanutse cyane. Iyo bahaba bazaba ari bake cyane. Ibihabanye n'ibyo, hari abamotari bamye badutakambira n'ubu bakidutakambira ko bakomeje kwicira isazi ku maso, bagasaba ko nabo bahabwa ibibatunga n'imiryango yabo igihe batarakomorerwa. Abamotari twatwaraga abagenzi kuri moto, natwe tuba dufite ukuntu twabaga, sibyo nk'abandi bose. Mu gihe tutarakomorerwa twasabaga leta nk'umubyeyi wacu kutuzirikana, ikamenya ko dufite imiryango. Mu by'ukuri bakareba niba ari umuceri batugenera, niba ari ako gahunda kazima batugenera, kugira ngo natwe tubashe gukomeza ubuzima mu gihe dutegereje yuko natwe leta ireba ko bikwiye dusubira mu kazi, natwe tugasubira mu kazi. Uwijwi rya Amerika yahimbye Mugabo si umwihariko ku mibereho ye isharira muri ibi bihe mu gihe bari batunzwe na moto. Uyu nawe mu mujyi wa Kigali Gikondo agahuza na bagenzi be bari mu bwigunge, basaba ko niba batabonye ubufasha leta yabemerera nabo bikabakomorera bagasubira mu muhanda. Turasaba leta tukomorere natwe yatwemerere tukore tutunge imiryango yacu kuko tubayeho mu buryo butashoboye kugira ngo idufashe, kandi mu yari yitunze ubu nyiri mazu batumereye nabi, baba bakeneye amafaranga yabo, uramunyuraho bakakureba nabi ugasanga nawe ari wowe, ariko ni ibibazo byinshi cyane. Babigize gutyo bakabifatira ingamba tuzabyubahiriza, kandi nabo bazaba turi bugufi, ntabwo twakwanduza abantu. Abamotari bavuga ko inzego z'ibanze zitabaho ibibatunga muri ibi bihe ngo zishingira ku kuba bibumbiye mu makoperative yagombye kuba baha amafaranga. Ni amakoperative nabo bavuga ko uko umwaka utashye ariko bashyiramo imisanzu n'ibindi, amakoperative aba yabamo batabura kwemeza ko ari baringa. Nta kintu yigeze batumarira, tujya muri koperative tugatanga imisanzu kugira ngo umuntu ajye mu muhanda akore, kuko n'ubundi itegeko nuko tutarajya mu muhanda utari muri koperative. Rero kugeza neza nta koperative yigeze mani igiceri cy'icumi, ubu nibereye mu rugo gusa. Ubu uri gukora iki suko? Ubundi niryamiye. Mu kiganiro na Bwana Daniel Ngarambu ukuriye ihuriro ry'abamotari mu Rwanda, avuga ko muri ibi bihe hagiye habaho gufasha abamotari bikozwe n'amakoperative yabo bigashingira ku bwizigame babaga bafitemo. Ariko nanone ngo ikigo cy'igihugu gishinzwe amakoperative mu Rwanda RCA kiri gukurikirana ngo hamenyekane impamvu haba hari abatarafashijwe kubaho muri ibi biho byagaragara ko yabigizemo uruhare akabiryozwa. Ariko noneho tugarutse inyuma ikigo cy'amakoperative RCA kiri gukora ubugenzuzi mu makoperative y'abantu batabashije gufasha abamotari kugira ngo barebe koko ni iki cyatumye abamotari amafaranga batayabona. Aho rero RCA niho yagiye gukora ubugenzuzi kugira ngo irebe se koko ni umumotari utarayatangaga cyangwa ni koperative yabitse nabi. Ibyo ngibyo rero niko birimo bikemuka. Ukuriye ihuriro ry'abamotari mu Rwanda akavuga ko kugeza ubu batari gukora kubera icyorezo COVID-19, hari tumwe mu turere twabigize umwihariko mu gufasha abamotari kuba basunika iminsi. Bwana Ngarambe akavuga ko aho bitari umwihariko nibishoboka ihurira kuri ye rizatanga intonde ku nzego z'ibanze bagaragaza ko abamotari bakeneye ubufasha. Ubwo aho batari babigira umwihariko, ubwo twasaba yuko naho bagumye bagafashwa, ariko natwe noneho n'ubuyobozi bwacu tugakurikirana ba bamotari, byaba ngombwa tugatanga n'intonde kuko turazifite z'abamotari kugira ngo bamenye ko abamotari kuko ibyo kurya bari kubibona tukaba twazitanga mu midugudu hose cyangwa se mu mirenge, bakareba ko abamotari bari kubibona ngo batari bafungurirwa akazi, kuko ibyo kubahabya birahari birateganyije. Ku ngingo yo gukomorera abamotari nabo bagasubira mu kazi bakeshaga amaramuko, Bwana Ngarambe akabwira ijwi rya Amerika ko bikiri mu bushishozi bw'igihugu bitewe n'uko ngo icyorezo cyaba gihagaze, na cyane ko abategetsi nabo bazirikana akamaro ka moto ku gihugu muri rusange. Kugeza ubu mu gihugu hose harabarurwa ibihumbi bisaga 45 by'abakora umwuga wo gutwara abagenzi kuri moto. Bagira ubusa, ijwi rya Amerika i Kigali. Eric Bagira ubusa, ndagushimiye. Turabaramukije bakunzi namwe banywanyi b'ijwi rya Amerika. Mu ntumbero yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose, ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi tusangiza abatwumva.
kubera iyo mvo ijwi rya Amerika ribasaba ko mwobandanya kudushikiriza amakuru, amafoto, amavideo y'ibibera aho mutuye, aho mukorera, aho mwiga n'aho mugendera. Mudushikiriza n'ibindi vyiyumviro n'ivyifuzo mufise byo dufasha kubandanya tubashikira ku nyota y'ibibaraje ishinga mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA Radio Yacu canke inomero yacu ya WhatsApp ikurikira *120 2 0 2 4 4 1 9 3 1. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu. dusubire gato mu Burundi aho umunyemari Jackson Sembananiye yiciwe i Bujumbura. Inkuru tubaza Eroge Wirikaneza. Ikiziga cha Jackson Sembananiye batazira kirahwata catowe mu gatondo ko kuri uyu wa kane muri quartier ya Nyakabiga kabiri komine Mukaza hagati na hagati mu gisagara ca Bujumbura. Abari bahari bemeza ko yatowe mu ikanivo kwibarabara ryitwa Avenue de l'Imprimerie rizu cyane nka Avenue de la Mort. Banavuga ko yarafite ikiziriko mu izosi biboneka neza ko yishwa n'izwe. Umuvunjayi w'icamamare mu Burundi yari yaburi urengero mu ijoro ryo kuri uyu wa gatatu. Pacifique Ninahazwa impirimbanyi kunze gutanga amakuru yaburi urengero yabaye mu bambere bamutabarije. Acumva urupfu rwiwe yabwirijwe rya Amerika ko yavyakiriye. Twaguye mu gahundwe birababaje gose kubera ko umuntu kuva agifatwa ababibonye baratabaje bamaze kutwandikira turabishira ku mbuga ngurukana bumenyi turazi neza ko igipolisi cy'u Burundi gikurikirana gose izo mbuga nta nkeka na ntoyi ko igipolisi cy'u Burundi cyashoboye kumenya iyo nkuru ariko ikintu kibabaje cyane no kubona atakintu na kimwe inzego z'umutekano zakoze kugira ngo bacumve inkuru bace bagenda kumurondera nakamara amazi ibintu biri mu gihugu